Kublai phi baro shakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san mentaga sengi Shillong. Rakhi sengi krau ki kla ka wat riulum Shillong. Ple rang hang umentri rang ba ya kedaulim nong laidong ha IGP. Thung mau nong rem umentri rang ba do ya ke school Eklavia Model Residential School hadom jerti Southwest Khasinews District. Bat pelong ya kejingnya kop pin inam ke Office District Agricultural ya ki marep Muslim Islah Nairang. Bat mentanin pa shi ki khubor bakam banya. Haga khat santri Naiwieng kari India barok away kalaraki ya kesengi krau ki kla ka wat riulom Fort Janjati Gaurav Divas Hagasin Basau bar Shillong laraki kini kesengi ha Convention Center ha kaba Ukinju Rapu Ram Mohan Naidu Menteri ki Kamling Sun dan Civil Aviation ulalong ukongsan. Ha kini kesengi lepen kenmau ya kejing penok bah jogi kla ka wat riulom ki banakeleng ki jela kari India. Ban ya kun ya ki borsen charnong wei ban yo ya kejing lat luit bapura. Ha kejingkren ha kejingalang ha Convention Center Ukinju Rapu Layero ikimati jeng kiriulum neutre bat acik kibala pennek pensa ikamariang ha keleng gejela. Ula kular ban kershan do ayap ya kejing penhe bat penyar ya katling sun umroy bat ya ke Belgic ha tura. Ha kini kejing raki ya kesengi bakrau ki kla ka wat riulum la donlang umentri rangba ukonrat ki sangma ubak penyak sing CM ke KHUDC bat ki hek ki han jong ke sorkar Meghalaya. Umentri rangba ukonrat ki sangma haga khat santrik Naiwieng ula pli renghang ya kejaka penyat kali ki pulit ha IGP point kabala kertin mentala kattu kat ni benai. Ya kini kejaka lepin internet ban penyahap dur ya ke Shillong kum kenong ba bepuk beping leni ke smart city. Ha kini kejing pli renghang ladon lang usembut menteri internet sor ke DGP bat bungut ki hek ki han ke Khuborjylla. Ye kisentiu ki skut balathung ha kini kejaka labesa bat penbam da sport balasan hamarten. Kibor ke PWD ki lepin pernah ye ki surok pelun ke main secretariat le ki rong ki rup ki bathaba ban shingain kalik kawan jeng ki briu ki bayat kejat. Deputy Chief Minister in charge Urban Affairs, our Commissioner Secretary Urban Affairs, our Additional Chief Secretary in charge Home, our DGP and all our other officials who are present out here. This is a very small space that has been made as mentioned by our Commissioner Secretary. But this is a step towards what we are trying to do to really lift up the overall feel and look and the space of Shillong city. And as mentioned by Commissioner Secretary that as we move ahead, you will see many of such locations being developed. And this is, as I said, just the beginning of what's happening. And you will see slowly and steadily that all the junctions will be beautified in this manner so that it creates space for people to be in. And it's very important for us to ensure that we are using this existing space that we have in a very logical and in a very practical manner. So I'm very happy that this small step has happened. I'm really looking forward to the bigger outcomes that are going to be there, and and many other things that are moving forward. I also would like to take this opportunity to inform you that yesterday I was announcing about the 7-star resort that we are targeting for Orchid in Umiam. But I also would like to inform you that we have just finalized for a 4-star hotel to be put up in Orchid Polo. That has already been finalized. And like that, many other things are happening. So the construction for the Polo Orchid, the entire old building will be dismantled, and private party has been selected through proper process. And now the construction of a 4-star hotel will start coming up in Polo. So like this, the assets and the land that we have of the government, we are ensuring that we are able to maximize the utility. You are seeing the construction of the parking lot that's coming up. Umentri rangba do kari India Narendra Modi haga khat santrik ulathung maunong rim yeki Eklavia Model Residential School EMRS hakeleng ki jela ki bakentup yeka wei haga shnong dom jerti mau kerwat sin adi block Southwest Khasi Hills District.
Kani-kadi kesin jam bukong san ha kajing persyang jong ke sorkar India ban penklanya ke puli putih na kebenta ki jaj benriu riulum ha keleng keri. Ya kini kajing tung mau nongrim lale bat pen ipat ba lingba ke video conference ha multipurpose hall DC office mau kerwat ha kabal donlang uba renetin mingdo tongkar MLA uba barnari maulong IS Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District uba LT Tariang MCS ADC uba L Kenjing ADC Karanikor Civil Subdivision, uba GD Karwan Lang IPS uhe pulit ke district, uba I Laurinyang MCS mau keruat Sinadi Block bat ke ofisar hagani ke district. sponsor dari sorkar India. Disebutkan kita di dalam school, kita dalam school pembahagawan ini dari Barat, ini dari Paris ini dalam Peit di school, nanti yang mau kurang ini, kita dari punya school dari dalam tahap dari Peit ya ke education pembahag, hari ini kita akan berhai. Pada play di private institution di Meghalaya Shillong, di Meghalaya Shillong pada invest ya kapisai ketika di negara utara yang ditingkai mau hati nak cumi ibarat kami ibarat hamlet school pada lor jom di private party ibarat di resimen ada di balang lalu di kedua shop pun tahu isukmer di utara sekasarga India kawan akan dikerjakan hanjumi kemarin di maka mau keluarkan kelam kesentar bak jom education ha isnam kawan hadir dia kepada di institusi barat India kalau di maka mau kande yang kawan saya itu dan sistem kerja bahkan dia kesentar education kata dia jangan bagi peneliti kata koi this is part of the yang itu barat kawan Office District Agricultural DO East and West Khasi Hills District haga khatsantrik Naiwieng kalapelong ya ke workshop kam competition on spice crops ke jingko ban pin inam ki muslim musla kum kishinrai singba jayur laterpat somenken somarit bat bunjat ki umngap haga pelau Office DO Mairang ka Director of Agriculture Meghalaya ka kong JC Lingdo ka Director of Horticulture kong B Melim Umlong nang ta ke DO East and West Khasi Hills District ke kong Andorra Nongbri bat kinong tray ni kini ke office kila penchingan bat penrem ni ki pat nyong rep ha kini ke jingikop ban pen inam ya ki muslim musla ki bami na kini ke jaka ha kini ke jingikop lawan ban shimenta di kinong rep na keling kishnong jong ke East and West Khasi Hills District ki balawan ra iki muslim musla bakensai ni kiling kha jongki da ke bapelong ya kini ke lempung pen inam katanat agriculture ke penceluri kinong rep jong kini kethan bat ke jela hi berok kawai bikin yo mensim ban penhe ya kerep keriang jongki bat ban plelat ikinong rep ban de bat penyat yo ya ki muslim musla jongki ha kini ke lempung la pencelur bat kentiuru ikinong ringap ban de bat ban penyat yo ya ki umngap bagi lasan bat jer nagi singap bakiri halaki jongki jaka kinong penyat ya kini ke lempung pen inam kilasa mi ki busket sernot bat song pisa si kinong job ha kini ke sengi KHUBOR NAKA liang jong ke sorkar Meghalaya ti ngai khublei ya bro khot nungkong ya kinong rap kibala wadla ki bon kam hakapor kani kapor ot iu kubamenta nrei ki pelat por banwan
bania dan rengkat hakanika program bentakasni. Ti badru yakini ki dignitaries Baling mention ng kong ikinong rap, namar ba hanga kinong rap kide kiba, kide ki padba kiba iit jongka department ki barokaway. Ngayang hangni nakaliang jongka department of agriculture. Kata ka department of agriculture kade lang ya barokot ki directorates, ka Directorate of Agriculture, Directorate of Horticulture, Directorate of Food Processing, baru ka Directorate of Research, Training and Technology Induction. Tinga snotanat ru Ka 1st Battalion National Disaster Response Force NTRA, ringkat ke District Disaster Management Authority DDMA East and West Khasi Hills District, haka kat santarik Naiwieng kalapulong ya ke NDMA level mock drill exercise, bani hikai Peit ba kumnu banyada bat banyerap ya ki para beriau habaling shop ujumai ba, kabala banja kenu-kenu kesengi ni kepuk. Ya kini ke mock drill exercise lapulong Hamairang Presbyterian Science College Hashnong Sangshong Mairang. Hakini ke mock drill exercise, lepin ipat ba ikilat yada habajia ke jingkenyu jumai ke bejur ke bakot syakan 0.9 Richter scale ke balak ban penkelem bat pentuai ki hing kesem kilum kiwa ki kendro bat ki jingtai bebunjat kum ki skul ki hing mani kedukan ha ki yau ki hat. Lehikai ru kumnu ha kepor bakhi ujumai lalak ban mi ke jing pelut ying ke jing dukut ki sainar elektrik. Lepin iya kemat ki Peit ba ban yadai lede yaki khon gikti bat yaki beriu ki badan ha kita ki jaka ba penjulor ujumai. Kajing temu jo kini ke mock drill exercise kelong ban pen i ki rukam terekam bat ki kamram jong barok ki dukot ki bahap ha ke incident response system IRS bat kumjuk ru ban pen sngau thu ik Samla puli bat pen kre ik jaka pepaka ha ke college ha baling shop ki bor mariang. Kini ke exercise belapulong mentah kesengi, kepen i ki rukam a jingirap kum kejing pelat i ki Samla puli ki pasakut ha ki college building, kejing wat bat sei ki beriu bala mensau, bat ki bala yam, bat i ki rukam a jing sumar kum ke first aid, bat kejing kit i ki bala mensau sya ke medical camp, bat Shamairang Civil Hospital. Hakini ke mock drill exercise, lawan ban shimenta de kita nak terekam jong ke sorkar ki bakentup iki pulit bat fire and emergency services. Who is coming? Yes. Who is coming? What can come here? You can see the baby has to be held tightly. Kum shibenta ban pentikna halor kejing yat bet yat rinti jong kejing pentre ya ke Greater Nongpo Water Supply Scheme GNWSS jong ke scheme JJM balamang ha kejing lot chispa like lur tingka de ke Ministry of Jal Shakti jong ke Sorkar India bat na ke bahak jong ke Sorkar Jylla ha ke khat santarik Naiwieng oba Miril Bonds aim ki officer na PHE ki nongelam shnong na ki dong bat ki kentot ke Sor Nongpo ki le kendu bat ye mir jingmut halor ke jing pentrei ya kini ki kampen roy. Lingba ke JJM man kilong ying long sem kini yok pahu ko umbam umdi ke bakut basuba.
Hadin kini kejingalang yemer jingmut uba kurba Executive Engineer PHE ulaya lam bannet jingo ya kejakapan khut dan ke treatment plan hamau diang Kinoy lam Shillong kila aimen si malor kejing penteri kini ke scheme bat kidon ruk ki balapan pau kejing bat kerpat yu nong mi khamat bat iki officer PHE ban penbiang yi kejing duna kenang ba ka JJM kan poi kloi shiking kisam jong ki pat ba ka thanyong po barok kawai. ऊपर नहीं चढ़ सकता है हाँ ये मजबूत है नीचे जो आपने बेड देखा सर वहाँ जाकर फिल्टर बेड मिल जाएगा तब दोनों CWR में स्टोर होगा अच्छा फिर वहाँ से सप्लाई करें यहाँ फिर बाद में CWR वहाँ से क्लैरिफाई आपने देखा सर इसमें पानी पूरा चैम्बर मशीन होगा मैकेनिकल पार्ट ये पानी को रोटेट करेगा जो भी उसका डस्ट गंदगी सबको साइड कर देगा nang port division ni ju review hi nang kapor ni ju one site nang ta ka physical progress hi kumbala ong ni isara mel ia kalong ba kala poi hadu kumban 2% ni ye te menta ka jing pen sesa jong ka technical part kalong ka distribution line namar ke babu ni ki top hagis nong ni ladap te kisa astang ka to kan ni teli ke ban sedang bat ka distribution line te nang sedang hagi ni ki bana ke banwan te ka technical issue menta hi ka ba ya de bat kan ni kalong ba ngin pen dap kham kloi ke ni ke TP bat begin stop Ban penpha penmiat ikishnong haga constituency jirang uba sostune sotun MLA ringkat kejingedon lang u project director ke DRTA Riboy Uraja Brahma haga khat santarik Naiwieng kilalit ban sami ke work order ke ba khat nyau lak tingka tam kawai syaki khat sautli kishnong ki baha haga jirang constituency yakini ke program sam work order la pelong ha office BDO jirang CNRD block haga kejingedon lang u Dr P Hajong BDO jirang CNRD block uba Lester nong plang chairman kasin RD block jirang bat bon ngot kirang ba nagishnong kani kathai kite ki work order kilong bante ki yeng children adolescents and digital infrastructure ki yeng ki bansa aji kai bekerpang na kabenta ki khana nong kendong kumba kalong menta bante kite ki children adolescents and digital infrastructure lamang khat nyolak khat khandai hajar khandai spa san phupra tingka tangai ke building bat saulak tingka ban penbiang ni kitiar kitar badon kam Senang kanyola itu bukan hanya kedega civil work construction. Dekat saulak pat budaya mentit ada tiar furniture, computer, and other materials kumba pinbeng ada project mo. Ini digital library mo dekat konsep dari pada rural area mo kumno menong orang kamtam menong dekat school mo unda dekat connectivity, connect mo menong kumba compare kumba apa urban area kumba town area. They access easily more to the platform, digital platform. Number era. The concept of government right now, the government of India, under the rules of state government rule, they need to apa jirang, kapateli. Kapateli ni katsauterli ni layak sensen, sauterli ni periok, negara safety of villages, negara uterai kedan daw jaka-jakane, kada daw na anything. Wala yung tambang ila ay sense kapatili. Te katsaw layo, te nga kuble ya video hajo, wala trish tomba. Kade hapo nga Riboy district de jirang bale kamba belong step makoi wala pingang ko stabara. Te nga kuble ya video bag team assistant engineer ji ya borok. Te
Tengi ngai komisi pun, thank you very much naga claim dong office on. Ni kwa main pindah ni ke pro long scheme step mah tu de mentas ngiru ngai wa order. Te kerpat dia VEC kumba implementing agency mah for construction and all. Pin yang pin construct kumba de ko andro benai fiya complete. Te masih be complete pin you another 4 lakhs mah. Pin theater furniture, computers. Te kumba inga ong minen ngapa staff jungi. At least mat page ba mo long kumba design. Te unde him order pinong ke jaka red ne kumno mo ile kan mon design na unde kumba ke design de long la national platform long kumni ni te ngir kwa tek kumni mo te unde min ai dau Kinong yalam bat nongkit kam geseng National People's Party NPP Sning Block haka khat santri Naiwieng kila pediang sngoba bat le burom yau Dr. Celestine Lingdo MLA ubalarum dukhat haka sem jongki. Ya kejingelang lepulong hasnong sok kendur Riboy District. Uba Preston Tinsong, ba HM Shangpliang, ba Jason S. Maulong, kong Magdalene S. Maulong, ba Angel Star Kong Hat bat bunut kinong Krishan keseng NPP kila don lang hakani kesengi. Uba Preston ulaong bula penap kwai yu Dr. Bom la Slembha khaddu ula dat de shisha bat rungkluk hasem NPP. Bawai ka meeting nang kay hayeng jong ko kleven aka bania punbet ya ka kam jong ka blok ke joni hante hampo mawati konstruksi hante na kuatan omipi ni skotona kan lai kendu baro alia bat unde dan katang nilaya long lang tawi kata ng kuatan om kabaar kabaniwan ane de ya kaju kajimut kaju kajimut nasya thu kot khandiat kapinyatit baro kinwelang jok blok ane kaji khwai jomi Dr. Bom na kelas lemba ukon rat uprastul bersumah laimut bangi khwai kam de ka basu Tekidot ru la kajong ke isu. Don la kajong ke isu. Ngaperkan. Dan reha kajong ke por don kampat ban berlan dia ke parti nama bakitip kumba om Dr. Bom meneh hak politik teng kela kayom arsin naisin bisni. Tekata de goma. Tengah ko ang thui pikaway kabang sutuna ke quality jong Dr. Bom amni. Tan kawai berpintip na kalian Joko Blok. Nganong ko doktor lada pimaj bani hatu don kendon AA na Joko iong kumju don kendon AA na nakabenta ka kandidat MDC kumju tiuliu kam kerpat Wui pas doktor nggak hampir pak. Yong be, lada pilaya jit, pilaya pendek, kanya. Dekata ketika kualiti jomi doktor ko. Bat dak itu ki khubor ngila poisha ke bakut tar hadu bini syambiang kubli shibon.